درود دربات شرپند چارو گوجدارو خمنا سا خاموشالند و جاگا نشته و شدرا سلامت باته امروز بهارم باته مرسی ما گپ جنے و رمضان بلوچ کتاب لیاری کی ادھوری کہانی اور لیاری کی انکہی کہانی یہ دو کتاباں کے جوانے پٹ پولکار وجہ رمضان بلوچا نوشتہ کو تگا یہ کتاب یک دو سالہ بیشتر چاپ بتگا بلے یہ کتاب اروہدہ نوکند یہ کتاب لیاری چپو چاگردہ ترن شرپندہ مرچییں زمانگا کے بنیادم گوں زندے وڑ وڑیں جاور و جیڑہاں انچو مانگش تک کہ یک ساہتی پیسرے گپو کے سا مردمہ یاد نہ مردم اگا دمانی ٹی وی دیما بنندیت یا سوشل میڈیا ہا مساری بجند یکی ادارو دمان تہا بے قصاص قصہ ویل چمانی دیما پدر بھی او سمائے مجگے سرا نوکیں قصہ و گپاں گوتا چیر تر رہنا بلے ہی الگشاریں زمانگا کے کسی وتی رونوشتو یادداشتہ نوشتہ بکن تو چاپ و شنگ بکن تبزاں کے آ نوکی پدری چے کوپگاں یک مزنی تورو احسانے ایر کنانے نوکی پدری چے امی یادداشت ہموانیت ہوتی باند آتے نیمگا جوزانے بیت رمضان بلوچ اردو یک جوانی نوشتہ کاری و منع یہ یادداشتانی نوشتاں محتاق سائق کراچیا وانتگند کے من بلوچی بارگے آوادی ایڈیٹر تا شونکار تا لاتی سالہ پیسر کے منو زرخان بلوچ کراچیا محتاق سائقہ چاپ و شنکنا گائے تھے آئیے امک ما وطی نوشتاں وجہ رمضانہ یادداشتانی نوشتاں کی مارپا چاپگا داتگا تو وانوک امک ما گیشتر رمضان بلوچے نوشتاں کانی وداری گتا وہ یہ جندے گوشگند کے محتاق سائے گا منا ہمیں یادداشتانی نوشتہ کنگو کتابی دروشما شنگ کنگے سکھین داتا تنیوادی رمضان بلوچے دو کتاب لیاری کی ادھوری کہانی کہ مئی 2015 چاپ شنگ تک وہ دومی کتاب لیاری کی انکہی کہانی کے دسمبر 2018 چاپو شنگ تک یہ دوئیں کتاباں اتہا رمضان بلوچا وتی زندہ لاوید ماں لیاری شپروچا گوستگیں وتی چمدیستیں قصہ ویل نوشتہ کو تگا وتی ورنائی زمانہ کے تنگ دستی نوکری وانگ ابو واہگانی باروا عبید زبان لبزان اور سیاست ماں لیاریا بوہو کے چستو ایرانی بابتا نوشتہ کو تک چامی لاتی کے سہاں لاتی چا لیاریا دراؤ کے محتاق صدائے لیاریا ہم چاپو شنگ بتگن مگر جنے وجہ رمضان بلوچ جندے بابتا کہ شما ہم یہ زندے بابتا بزان ہے شمارا سرپدی بھی کہ رمضان بلوچ کہیں رمضان بلوچ 4 اگست 1944 ماں لیاریا وجہ عبدالغفور بلوچ گسا ودی بتگو امیدہ رستگو مزن تک رمضان بلوچہ وتی یادداشتانی تہا وتی کھڈو کے تہا گوستگیں زندے باوتا ہم نوشتہ کو تک کہ چھتو اور وحدی اورا ورتگ آہانی کھڈو کے سر مچے پیشاں داشت نہ کو تگنت اور آپ آہانی لوگ تہا مچ بتگ رمضان بلوچے یہ دوئیں کتاب یا کسابیہ لیاری راج دفتر شو آزگے جوانے سکینی کہ ادا لفظاں کا چھون دیم رہی کو تک کھجا مردمان جکاں سری کو تک سیاست چستوہیر ادا چھون بود تک اوشی تہا بلوچانی کھرد چھی بود تک لیبو گوازی و فٹبال یک زمانگی کھجام جاگہ سر بود تک امک روچی زند چھون بود تک چاگردی روایت تو کھیلو چھون بود تک وہ آہانی چا دستہ رہو گے سواب چیند یہ کلے سرحال و جیڑا وجہ رمضان بلوچا وتی یادداشتانی تھا نویستگن وہ یادداشتانی دگی انچے کتابی وزاں سیمی کتاب رمضان بلوچے یہ دستائیں وہ ازود چھاپ بھی رمضان بلوچ مہروانی انسانی او اجبر وتی مزن عمری و مستری مارشتو مارگا ندن او دیگه پہ سیمی کتابے کے ماں گبجت بلوچ روشن چہرے کے کراچی تو کاما شخصیت استان لیاری آئین سر ہم آئیے کتاب چاپ و شنگ بتاو نوشتہ کو تھی
گو رمضان دوچار کا پگا مردم گیشتر چیڑا گو دربرگ مو رسید وستگے 2 سالہ پیش ما گو اجا رمضان بلوچا یا گندونندے کو تگت جوانی وریا یہ گا پتران کہ اس نے مشودیما اور تگتا ہمیں گندونندے لنکا ما جالا ڈسکرپشن آم دے گا کہ وجہ رمضان بلوچا شما دیستوت کنے یہ گپاں گوشداشتوت کنے کہ رمضان بلوچ چی ماری چی جیری وجہ رمضان بلوچ میں دعائیں کہ تو سلامت بات ہے وہ گیش نویس آتے سلامتی پشما ہسٹری میکر بلوچی